Kajingja kabas ngau trim tam ha kajingele kspai ka Amerika bat kspai RGC ne ke sitengmit kadba kspai juga Amerika kidang yale ban pelaj im ya pilot ka F-15E ha ka ba khaddu khadwai menta ka step perngap bak kspai juga ri Amerika klayo ban pelaj im no ya pilot juga F-15E ai por biang Donald Trump satang sap prakenta ya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz lanekan mat ya ke dujok ke basyirkai haga jingter airstrike kari Amerika kat kumgi khobor loong bakla don ke jingya ther kuli ke basyirkai ba hapdeng sipa jung kari Amerika bat sipai RGC ne ke siteng senja ke bahap hapo uput usam jong ke Iran Haka jinyale jong sipai kari Amerika ban yo pelaj im ban wan rak biang yo pilot ke F-15E ubalahir kendel ha Iran na ke jing syak khruit ka jetma ka F-15E bat kane kelaja ha dedas bat boyar amat province haga ba kladon keru ka jing yabriu na ke jing khruit jong sipai jong kari Amerika dak airstrike ne kamit ban pinpra ya sipai RGC bat kumjuru ya kipaj ba kipala persyang ban yarap ya sipai RGC ban yokem ya pilot jong kari Amerika ki khubore kila kam bagi paj ba jong ka Iran kila yatur sya kejaka ka snong kebala antat ba pilot jong ka Amerika ulahir kendau ban yarap pela ki jong sipai RGC hendai kila sya khruid na penban sipai jong ka Amerika haga jingale ban pelaj im ya pilot ka F-15E Haka bagi khobor kila kam bagi sipa jong kari Amerika khaddu khadwai kila yo ban pelaj imno yaw ne pilot hadin ke jingya khun ke syirkai ba ke jingale klastang dadu ke sitang senja kad bag sipa jong kari Amerika kila yo ban pelaj imno yaw pilot ke F-15E tar hadu menta ke step perngap ke sengi ublai kad ba menta sai sinpat presiden jong kari Amerika Donald Trump ai porbiang setang sap pragenta ya ke Iran bahkan plibiang ya ke Strait of Hormuz. Bad bahkan pediang ya ke jingdawa jeng utrom lim kumta ke Iran kan samat ya ke jing syak khruit airstrike ke basyirkai tam hakari Amerika. Donald Trump ula berngam teng ya ke Iran balada kamla ban pediang ya ke jingdawa ke Iran kan samat ya ke taka dujok ke basyirkai tam hakaba utrom ula ong pakanikan deru kasin ke bakadu ban maham ya ke Iran. Bat ka syong ka Iran lakan pediang ne ame ke jingdawa jung utrom lanekan mat ya ke jingjot ke basyirkai tam haka ba hakini kisngi ki bala deb utrom la ongru balada ke Iran kan dang ye pen sai senpat un pen kelabiang ya ke Iran sya ke jugmau lane un pen phai biang ya ke Iran sya ka ke jugmau da ka ba khruit da ka strike basyirkai tam Kisipa jung kari Amerika perke Israel ne kemit kila khruit teng eru dak airstrike ya ke Iran habun teligi jaka kentubru ya ke petrochemical complex. Kadba foreign minister jung kari Iran araki ulam maham lupa baladak Amerika kan bombiang ya ke nuclear facilities jung ke Iran. Hangta ke jingma ke bakraw kan abru ya ke than bro kawe na ke daw ke radiation ki jinhau ki balak ban mi kila ban lik na ke nuclear facilities. Kum taru ke ke banaja nang ne syakmat tongan apik wepat ki khobor ki bandangwa blai sibot